Že res, da ima Turčija s Kurdi težave že vse od razpada Otomanskega imperija in da želi vedno in za vsako ceno zadušiti kurdske separatistične težnje. Toda v ozadju tokratne operacije v Siriji naj ne bi šlo zgolj za obračun s Kurdi. Za ofenzivo na Afrin se skrivajo še drugi motivi. Помимо непринятия курдов на территории Сирии, это еще и, собственно говоря, желание остаться в Сирии, да, быть актуальными, то есть актуализировать свое присутствие. То есть это тоже очень важно, и в этом плане Анкара и Вашингтон действуют заодно. Ведь как американцам надо закрепиться, да, остаться и закрепиться на севере Сирии, так и туркам. Če so ocene o turških namenih pravilne, bo jasno že kmalu. Če ne prej, pa takrat, ko se bo podoben scenarij zgodil še kje drugje. Вот сейчас, собственно говоря, я подозреваю, будет то же самое, только с Идлибом. Пока протурецкие силы оттянуты на, значит, территорию Африна, а по моим данным, очень многие сейчас боевики отступили в эту сторону и оставили свои позиции, Идлиб будет зачистить очень легко. Turška ofenziva v Washingtonu seveda ni ostala neopažena. Kako tudi bi, ko pa je turška vojska začela lov na kurdsko milico IPG, ki uživa ameriško podporo in s pomočjo katere si Washington želi stabilizirati sever Sirije. As much as we are concerned about destabilizing activities in northwestern Syria, I want to make this clear as well, that Turkey is an important NATO ally. And as an important NATO ally, we fully understand Turkey's concerns about different terrorist organizations. We understand their concerns about the PKK. So we're having conversations with the Turkish government about addressing those concerns, but also trying to bring stability and encourage them to de-escalate tensions. Turška ofenziva, v kateri je turška vojska doslej ubila že skoraj 300 kurdskih borcev, je z domov pregnala več kot 5000 ljudi. Združeni narodi opozarjajo, da bi lahko izbruhnila nova humanitarna katastrofa, saj na območju živi še več kot 300 000 ljudi. Operacija turške vojske je na noge dvignila tudi prebivalce Rake, ki so glasno protestirali proti turškemu predsedniku Tadžipu Erdoganu. الرئيس التركي أردوغان الخائن ونقول له خسئت وخسئ مرتزقتك الذين لملمتهم من أصقاع الأرض وشداد الآفاق ووطأتهم أقدام قوات سوريا الديمقراطية وطأت هامات هؤلاء الشرذمة. Zadnje dogajanje samo še zapleta že tako zapletene odnose med zavezniki in nasprotniki v Siriji. Sirski Kurdi so bili namreč tesen ameriški zaveznik v boju z Islamsko državo. Prav milica IPG pa je ena najtesnejših ameriških zaveznic v Siriji. To pa uradnemu Carigradu nikakor ni všeč.